itari iyi si. Ninde? Soyo se. GEREZA! GEREZA! Ariko se buriya amasaha yo kubajyana kuri toilette ntiyageze na Fanda nimbabazi gusa nazisabye nakariye nazi karakawe katongaho we katumbuka ariko se muze urabaze boda kubaza izi debe filime wampaye filime umuntu ashyira muri televiziyo kugira ngo akure imyotsi urebe ko ari website nziza kandi yizewe wakora agasobanuye kazima ukagahereza abanyarwanda bakakugana ari benshi ni jese kandi jya kuri Google wandike mu wa akadomo agasobanuye akadomo online uhereza abanyarwanda ibintu bizima ibyo gufasha wewe bivuga ngo nye ntabwo agasobanuye gusa wasanga n'amakuru y'ibyamamare abahanzi abakinnyi b'amafilimi n'abakinnyi ba football mu kirema nawe wabikora ariko usikora agasobanuye keza Asuguri mu biki birakureba se kareba ishashe mushime wishaje washoye ishashe umushinwa shime mushashe ubushare bwashera mu bwana bwanwa bwera wakabgaho kabwera bwere bwije wambgaho Yes afande Vous comprenez 6h10 minutes Oui Nakubwejuze nyoko utangiye kuzanamo ibyo gutukana agututse se wambgaho akantu k'agasaza kakangana n'ubu ntamenye amategeko yawe ariko ndagasaza kisazishije neza none nge nisajishije nabi woshaje nabi wanduranya icyanwa kimeze nk'ikifuku yo mweri ariko se ibyo ni ibiki wizana reka mbanze nkubaze nshaje nabi nkuyoboye wowe ufite urwo ruhara ubwenge ntabwo ahagiye umusatsi ubwenge byagendereye unyobereye muri gereza ariko ese muri gereza bivuze ko ntakuyoboye reka umuyobozi ahari hose arayoboye nitugera hanze nzakuyoboza amafaranga urayazi uzi imitungo mfite hanze kuni za miliyoni 5 wibye aza ntasi ni wazishyiriye Tereza narazivye ariko mfite uko nazibitse wazibitse hese wagira ngo uzajye kuzinyiba ndakurahiye ebyiri fortibet yaraziriye imwisigira Tereza indi mwe abana bawe bayirya nk'ibishyimbo indi mwe wavuze ko yayihaye sara bagasambana gasambana n'umusare w'isave agusabike wasugiwe sugiye umugabo sibaho cyane gose
wabihakana gute se kandi nawe uriyo sha? Shanjye nambaye ishati ya so washashu. Ikicyuye cyawe nawe gitanane n'icya kiko cyakoze uri isugi. Isugi hehe? Ubwo Gawe ari. Ndavuga wowe sha, urwo ruhara rwawe ufite rumeze nk'urwa Vitara yo mu Burundi. Ntiwikinishire yatwaye Champions League ya Afrika. iba itanerenga mu majonjora ngo Champions League nayo yumva ku makuru nkuko natwe tuyumva. Ariko yatwaye Champions yo mu Burundi. Itwara ese ko atwawe na message ngo zimwe yakinagamo wa mu peti yitwa Dani ukina muri AP. Kandi ubwo nayo ndabizi neza ndishwa ko iri mu zakwitwitse. Miliyoni 2 zikagenda zikayoyoka ngo Hari izanye kuzaye zirimo. ariko wari wazi. Kimenye ko Oh my god. Ubwo kandi iyo rushikuye kandi dutateka. None byo iyo si ifiriti. niyo kwa ubwonko bwawe udatekereza utekereza nk'ubw'igikeri. Ibyo ugiye kwikoresha si byo ndeba ahubwo ndareba wayi. Ubu twanyuvuye kureba arya ninde. Si komando se. None rushe numva gatumeje kuri telefone uyibye ataranayikoresha. Yabize ufite n'ifoke ko yabitumiye rimwe. Igisambo kimenya ikindi. Ubu wabimenye gute ko mfite n'iyi foke? Nabiyoberwa gute se ko wagira ngo uri simako ahantu ugeze ibyuma bitabikwishakira ahubwo sinzi impamvu abakomanda batarabimenya. Jabura kumusanga ute se kandi yikoreye sumaku ku mutwe. Sumaku na bene wanyu. Iyo sumaku uri kumvuga hose uyibonye he? Atari simako se ubwiye safuri igeze ku mutwe gute. Ubu rero umuyobozi aritetse ajya gushyushya udutuboga birangira tuje ku mutwe. Ubu se bino bizagenda gute? Uko namwe murakabye. Ubusoko gasafuri kuvuga ukabonye he? Harimo n'agasombe sha ndetse n'inyama. Ariko Imana irankunda. Ntago nyibwire. Gute se kari mu kuruzi yawe? Wampaye se? How is she? Ese fandi ubitangiye ute? Impamvu si wakigoryo. Ariko se fandi bigeze nawe nukaguryo. Utwese watabi. Gatabira ubutaka bwa Tereza y'urutongo wateta mari ku itongo watabi. Gatata butari kutona utabaza tumukunde windera wandagajwe mu ndimbandi bati wandaya. Indaya nasonga songo isanze siyo nasiza soba uko simbuka bukwara ku gatwa na kamena wanjije. Kandi ninganya gushaka umushayi wa share w'umushi washanye ushati yashebuza. Ariko se fandi nibi birimo. Byari ngombwa ko bizamo kuko ni wowe ubiza. Mbizanye ntese. Ntusanze nisinzira ukanyendereza. Ako niko kazohemberwa se. Bana umwana aho ngaho twivugira ibyacu. Gahabwa ivu. Nyoko yarakubyaye kohereza hano ngo murere. Rero ushobora kunywa ibintu bikaze. Allah baba. Bitebya. Ngiza fana. Amategeko n'amabwiriza byaha murabizi. Ubwo se nayoberwa ngo utafande ko maze n'imyaka 3. Imyaka 3 rero mazanga. Mwese nimutambwiza ukuri. Buri wese imyaka amazemo n'indero. Hariyongera y'imyaka 9. Use twakoze iki ku buryo ngewe n'abasigaje amezi 3 kanyongera imyaka 9. Imyaka 9 nsigaza umunsi umwe nawe. Icyo nshaka ni isombe ya fana. Muri mwese sinitaye urifite nari. Uyifite ari iyi se. Ninde? Soyo se. Kutamunyereka. Cyokoze do. Agasafura ko kari kuboneka nkana kamenya kari akafana. Nayo byisombe. Waza byajyanye no wari wicaye aha. N'uyu nguyu. Urabona nta gisombe. Ubwo mbibe nayikira. Gahembwe ngo ni frite amata n'ubuki washyano. Afandi wari ubivuze neza rwose. Uzanyemo amata n'ifiriti. Ariko ako kantu kishano uzanyemo bigaragaje ko ushomo. Nayakumariramo. Afandi nagushomoka rwose ahubwo biragaragara ko uhora ushashana ushyushya ubwonko ushaka abagorwa gufunga. Kare hose se. Wewe wakoze. Oh my god. Kandi Nyine iki? nakuyemo inda kana ngata muri tuwarete. We nagukwiye gufungirwa muri Gereza bwo bakujyane guhatana. Aho nese kandi. Aho bafungira inkozi zibagambanye n'ibigoryi nkama. Ugagaciro k'umwana urakaza. Ngamibe wa iki?
Afande babarira rwose afande. Babarira rwose n'imbabazi gusabye afande. Yangana rwose babarira uyu munsi cyane none sizongera. Bagenzi bawe ntibagiye Ntabwo mbizi afande. byose urabizi. Afande, ndani ya mageragere. ariko se afande ko nabazanye ari batatu wa gatatu yagiye he? ariko se afande kuri kumushakira mu mufuka ni igiceri ni ikofi cyangwa ni indangamuntu? Ubwo nyine n'uwo uzaho wamusize. Jyana mwabo ngabo. Sawa ntari bireka mbajyana. Afande, wanyumvisha ko? Afande, wanyumvisha? Afande. Babara rwose ndashaka kujya kwituma. Oh my God. Kwituma isasu. Ubwo se umuntu ungana nawe ntabwo wayafunga isasu ikagera. Afande uravye igihe ngezemo rwose ibintu byo kurereza iminota 15 cyangwa amasegonda 15 ntabwo ushobora kubigezamo rwose. Ubu ni ukuvuga ngo uko ushaje n'ikibuno cyarashaje, ni ukuvuga ngo cyarapanutse nakwifunga nakumugo ubwo ushobora no kuba nabirangije afande. Ikibuno cyarashaje. Niki cyabigutera? Ni isombe nariya afande, ni isombe nariya yonyine pe. Isombe wayikuye ko hano murya impungure mukarenza agakoma. Erega afande ni ya sombe yawe yariye. Ariko se buriya amasaha yo kubajyana kuri toilette ntiyageze. Afande nimbabazi ko sinazisabye nakariye nazi karaka. Afande harabura hibiri ariko mwapfa kutujyana. Kakorobereze mu ngoro y'umwami kagoro wagoreye nyiraminani wanyanyuye bunyana rwinyana wanyatsi. Gatsiburwa udutsinsiro tukitsinagira ngo utwinsibika wa rusenda. Gasende mukabusino wo kwisasa wisasiye musana sugira uturasa n'isanane y'isabe wa rusoro. Gasorerwa gutsinda wa gisasu. Ubundi afande tukana nk'ikigo ryaba. Humura ngusoreza ndahazi nizo direde zimeze nk'iza pamoso ngo muri APRFC wa rusenda. Tugende kuri toilette vuba. Kare hose ni mwabona gatako. Niba tugire vuba twigendere. Akase karyamye ahangaha karahasiga. Oya kiorenda kitwaza kangaka. Nisombe yanjye kari. Muri kugenda muri siporo hagera aho ngaho ukoze guhurura aho ngaho ni toilette yo kunzira ugiyemo ku murongo mwegera hamwe a distance akanya mujanga mumaze kwibagirwa amategeko n'amabwiriza agenga abantu bajana kuri toilette hasi mwese mufukame mustame wewe wasaza uruhara ruri rwa stade y'amagaju ntabwo uri kumva mbona afande wenyine uhagaze wewe imbere amaboko ku mitwe shamoko kurwo ruhara haguruka bavuze akira we kicare mu mankuzi vuze w'imbere vayo abandi mwese amaboko ku mitwe amasegonda 30 urarenza urangira n'imitorete yarubatswe naso respa Kumva afande. respa Kumva afande. respa Kumva afande. va
Injira mu cyatsi. Gati. 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 Garuka. 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 Afande bari kugufana. Urashaje shaza no mu bwonko wowe. None se afande byambwiye. Injira. Injira. Jesus! Injira. Funga. Afande namaze kwitabaza wandusha. Hano ni kwa nyoko se wacu. Karushwa ubwenge n'umugore wawe wakimara. Hano ni kwa nyoko nguranya akamazi. Washize mu izo njaba zawe cyangwa ugashyira mu izo nkweto wambaye. Kiguryo. Oh my God. Nturasoza. Afande ndaje afande. Nturasoza. Afande ndaje afande. Nturasoza. This man. Stura uninasa. Vuba. Amateko n'amabwiriza njango wayumvisha. Yumvishe kabisa nibwo nta n'ibyo nshaka. Harya abantu ukagambwa iki? Yo gutukana twabyibagiye nkuko twabisize hariya. Niko bimeze se. Hano turi kuri toilette. Tuzanye twese n'umugamwe wo kwikiza umwanzi. Umwanzi iki hano hari waduye uhanganye nayo. Uyu haduye nyifite mu mubiri ndi kuyumva. Obyanga byakundera. Amasegonda bike. Ikintu cyo kwitawa amazi yo kwitawaza rero. Ntabwo nitawaza nibyoroshye se kandi busige bitawaza. Injira. Yose uracyasho. Vamo ntiwarangije. Vamo. Vamo ndavuze ngo vamo. Ntabwo warangije. Oya. Ntabwo kanji. Jesus! Oh no, Baba. Ubukonya cemi ibice. Undi nasi. Sagenda ubwo ndagaruka. Are you sure, Emmanuel? Nturavamo. 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 Jesus! Jesus! Ina haite demi ya bebe Akanda vuba vuba. Mwe murajyana mu ababi. Mwihute. Ibyo kumbwira ngo muhuje ibitsina ntabwo muhuje ibitsina ntabwo injira. Injira. Ntabwo muravamo. Ntabwo muravamo. Are you sure, Emmanuel? Hemukira. Kwende. Katongaho amaboko kumutwakirwa ryo. Are you sure, Emmanuel? Umuhagaze. Turabisobanura dute? Nuko bashakanye.